baš gledam na sat, treba sad novi ispod da nam izađe. Za bukvalno 14 minuta, pa eto da skratimo. U svojoj karijeri, to je zamisao stvar samog ovog podcasta, da ispitamo kako su ljudi koji su postigli fenomenalne stvari uspjeli to da ostvari u sredini koja je poprilično negativna, ne zapravo poprilično, nego negativna u većem broju slučajeva. Koji su bili vaši, i tvoj Zlaja, i tvoj Frenki, momenti koji se možda jasno sjećate ili koji se možda onako nekako kroz maglu prisjećate, ali uvijek možete dozvati moment u kojem ste rekli ne, boli me briga šta drugi govore, ja ću nastaviti dalje. Znači, u biti pitanje je kako ste prevazišli sumnje koje su drugi imali u vas i kako biste možda savjetovali drugi, u ovom slučaju mladi repere, da prevaziđu one koji im govore, ta ćete vi, šta vi možete i u vama ne vidimo budućnost možda. Meni je, ako mogu ja prvi, meni je, ja to vezujem s nekim počecima, ali sad pričamo o nekom vremenu, znači 99-a, to je ono, kad vi ste bili još mladi, mi smo bili tad pioniri ove muzike u našem gradu, a i u državi, ja mislim. Bilo je naravno i u Sarajevu, i u Zenci, i u Tuzli ljudi koji su se bavili hip-hopom i prije nas, ali mi smo to nekako digli na veći nivo. I s tim prvim koracima i prvim pokušajima da to nešto i napravimo i snimimo i da nastupamo i da organizujemo partije, tu je nekako najveći otpor nailazio kod Raje, ali razumio sam to zato što to je i za njih bilo nešto novo. Znači, nikad nisu oni čuli domaći rep. Znači, rep, nisu znali da može se repat na bosanskom. Jer su oni svi imali u glavi, ok, to rade Amerikanci, to rade Crnci i to super zvuči, a sad neko iz moje mahale da dođe da to repa, pa će on, baš taj bukvalno nisu mogli zamisliti. Ja, to je bilo novo, znači, moraš da sad switch neki napraviš u glavi da privadiš, može ovo i na naš rep. I u tim trenucima je bilo dosta takvih, i bilo je tu naravno dosta izazanja, ali bilo je ljudi koji su baš zlonamjerni, bili govori, šta će ti, kakav rep, pa nisi ti crnac, kakve su to pantole, šta će ta marama, kakve je to kačke, baš omalovažavanje, jest ismijavanje, i bilo je to sam čuo od ljudi koje nisam poznavao, kao neki komentar na ulici, a bilo je i poznanika i neki kvazi, hajmo reći, prijatelja koji su sumnjali i koji su mislili da to nije moguće. Ali poljulja to, znaš, mislim, ne može niko reći da ga to ne pogodi, da ga ne baci u neku sumnju ili ne znam šta. Ali to su trenuci kad fakat kreneš da se prispituješ i sumnjaš, ali ako je ta želja toliko jaka i ta ljubav toliko jaka u tebi prema toj stvari, da li to bila muzika, bilo što drugo, taj trenutak će proći i ti ćeš izaći s te magle i jasno će ti biti kuda si krenuo i gdje je tvoj smjer i šta ti je cilj. I tako je bilo kod mene. Ja sam jednostavno, ta želja i moja volja i sve je bila puno veća od tog hejta i od tog smijavanja i ne znam. Kroz svu tu maglu je bio dovoljno jasan cilj zapravo da se kroz ka njemu krećeš. Da. Imali smo naravno i prijatelje i bila je druga strana, znači podrška, koja je govorila, pusti debile, radi, brate, boli te briga, razumiješ? I onda, posle toga je slijedio i trenutak kad smo se mi smijali, kad smo slavili, kad smo pokazali svima njima da može tako i danas im pokazujemo. Ja, pokazujete im da su zapravo bili krivi. Kako kod tebe Zlaja to bilo? Pa, neki dan sam baš gledao jedan Jay-Z-ev intervju gdje kaže kad vide ljudi nekog da je uspio, imaš dvije vrste ljudi. Imaš ove ljude koji kažu, joj vidi što je on napravio to, volio bi ja ovako nešto napraviti. Baš me zanima kako je on to, možda ja mogu nešto primijeniti na svoje polje djelovanja, jel mogu kopirati. To shvataju kao inspiraciju, kao motivaciju. Znači, kažu, ne kažu joj vidi ovog klešara, nego kažu, brate, svaka čast, hoću ja jednog ovako dana. Tako sam ja shvatio, kad sam slušao repere koji u pjesmama se hvale kako imaju kola, kako imaju ovo, kako imaju ono. I nisam rekao, šta se kurčiš, brate, nego sam rekao, evo ti svaka čast, čovjek je kupio sebi jahtu od svojih para, od svojih albuma. Hoću ja tako jednog dana, mislim, znaš, možda ne toliko da imam jahtu, ali da hoću da živim od toga da radim to što volim i da budem uspješan u to. Izvini što sam te prekinuo, brate.
Mater se izvinjavam. Uglavnom kaže, to je ta prva vrsta ljudi. Druga vrsta ljudi, kad vide uspješnog čovjeka, misle da je on uzeo njima njihov uspjeh. Aha, okej. Da on sjedi na njihovom mjestu. I iz nekog prezira, iz neke ljubomore, on izmišlja razloge zašto taj neko ne valja. I kad skontaš to, na primjer, ja kad vidim da ima festival aviomodelarstva u Sarajevu, mene to lično ne zanima, uz dužno poštovanje svim ljudima koji se bave aviomodelarstvom, ali neću ja sad otići na festival aviomodelarstva i prići svima i reći ti si debil. Jer me ne zanima, ali kad tebi neko napiše na tvoju rap pjesmu ili kad ti uživo kaže ti si debil, to ne valja, znači da njega to u suštini malo i zanima. Da on ima tu neki interes svoj ili da opravdava svoj vlastiti neuspjeh ili da nešto tu ima što njega kopka. E sad, ja kad sam shvatio to, kad sam možda radio i prvi svoj solo koncert, vidio sam to kod par ljudi i kako te pokušavaju obeshrabriti ili neki te čak i vrijeđaju ili nekad se desilo i da ti prijeti neko i da šta ono ti pričaš, ti lud, šta ja znam. Ti vidiš da se tu radi o tome da tebi hoće neko da oduzme ono što si ti zaradio, ono što si ti svojim trudom i radom napravio. I to onda u tebi budi inat i kažeš, nećeš. Sad ću namjerno raditi, još bolje ću raditi. To nam je isto bilo, otišli u Berlin da snimamo album, u Berlinu, evo brat, sad ćemo u Tokio. To je to. I tako razmišljam. Onda se više nisu smijali. Kad su vidjeli sliku iz Tokija, onda se... I jednostavno to prođe, mislim, vrijeme liječi te stvari, ako stvarno vjeruješ u šta radiš, ako znaš da si to čista obraza uradio sa svojih 10 prstiju, onda kažeš sebi, nećeš, ne ću ići dalje s ovim, nema te zemaljske sile koja će me zaustaviti da to radi. Znači, i ja tako razmišljam i najbolje se na taj način nosim s tim. Jer svako ko u suštini ti govori to i ko te obeshrabruje, u suštini hoće on tu da se uvali. To isto ko u kancelariji kad ti govore, znaš, joj, onaj, boga mi, nešto ne valja, a garant taj neko će njegovo mjesto. Da, to je to. Ili ima u planu nekog Amidžića da zaposli tu umjesto njega. Sve je to interes u suštini. Tako je i u muzici, kad ti ljudi što pljuju su malo i zainteresovani za to. I još jedan dobar savjet, kad se desi tako neka situacija, kad krene neka kritika ili pljuvanje, ne treba ulaziti u tu raspravu s tim ljudima, nego treba, mislim, znam da neka to i pogodi i nas sigurno, ali najgora stvar koju bi mogu uraditi je da kreneš sad da se raspravljaš s tim ljudima ili da ti njima objašnjavaš kako ti ipak vrijediš više. Jer to samo te uvlači zapravo u tu njihovu sferu, taj njihov svijet i gubiš energiju i snagu i da mu dokažeš, mislim, neće nikad on promijeniti svoje mišljenje. Najbolji savjet je da to jednostavno se ignoriše i da se vratiš na svoju rutu i da nastaviš da radiš to što voliš i najbolja neka osveta takvim ljudima je uspjeh. Kad napraviš nešto i kad onda oni to vide, mi često u pjesmama govorimo nekad ne sjećam sad kako ide tekst, zaboravio sam, ali uglavnom hejteri su postali fanovi, nešto u tom smislu bilo. I to se zna isto desiti, znaš, kad jednostavno toliko radiš, izmoriš ih i onda i on kaže, moram priznat, uradili ste dobar posao, znaš, tako da ima i toga. Znači, osnovno to što ti kažeš da se ne raspravljamo s onima koji onako nemaju ništa pametno da kažu, kombinovano sa tvojom nekom, sa onime što si ti rekao, sa kombinacijom ljubavi i inata protiv ovih što pričaju gluposti. Moraš imati malo inata. Mora. To služi ko gorivo u stvari, da ideš još. I moraš imati ali mislim da je ljubav i želja i cilj taj da vidiš ti to, znaš, da ti sebe vidiš u Tokiju ili ne znam vamo, ili da držiš svoju sliku izloženu. Da se možeš zamisliti. Znači to je jako bitno. Ti to kad toliko zamisliš i usadiš, onda
si puno bliže, ja mislim, tom cilju. Inat je okej, ali bilo je puno slučajeva koji, nekih kolega koji su radili iz inata, vide nešto to, eto sad trenutak dobar za hip-hop, pa krenu iz inata, sad kao on će nešto nekom pokazat. Ali ako je inat glavno gorivo i glavni motiv, to ne traje dugo. Znači mora ipak tu biti neka pozitivna energija, to je ljubav prema tome što radiš, ja mislim. Naravno, ali isto tako govorim kad neko staje između tebe i toga što ti voliš. Na taj način da shvatiš da u stvari želi on to što ti voliš. I onda... Da nema razlika uopće da se zaustavi. Upravo tako. I to uglavnom ulazak u rasprave i to je... Zašto bi ti pravdao svoj uspjeh nekome? To je meni potpuno... Bil ti odgovorio nekom na Kliksu sad recimo? Na ovaj podcast. Znaš odmah da će biti negativni komentari. Isto tako bil nekom odgovorio na ulici da te neko nešto zabaci. Zašto bi ti ulazio u raspravu s nekim čovjekom koji ne poznaš? Budala neko. Jer ne bi to uradio. Zašto bi to recimo i na internetu radio? Jednostavno to je Facebooku, bilo gdje. Tako da...